Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hagini ki khan reus nem balalen, watla na kawai ka sarkar sa kawai pan, layu i ya ka jingko ore bantai thamai no, ya ka yeng darbar thawan, jong ka yeng darbar thawan ka jalla, hadien ba ka barim ka badan hapok khandai la Shillong, kala plu no, house nem 8,000 iwe. Henry hadu kini kisngi bamenta om shem layu i satya ya kata ka yeng darbar thawan ke bathamai kani ka sarkar bamentaru kalaput turoi halor kani bakadan ka jingthmu bantai thamai no ya ka yeng darbar thawan hamau diang bat boru ya ka thong ban pandap no shua jong snam arjar arpuar ha ka jingkren bat ulampang jong ka yeng darbar thawan ke jalla u Dr. Don Kuparoi ulai tho ba ya ka Meghalaya Legislative Assembly ontai ha ka jaka ka badan hamau diang kabaha papo ke New Shillong Township kaba ke jinghe ke jaka kalong prapo ekar ha ke jinglot ke bankot chispa 100% klor tingka bat ya ka kam bantrei la IT ha ka Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Limited kabana ka jilla Uttar Pradesh u Dr. Don Kuparoi ulayatho baka sarkar klaboru ya ka thong ban pandap ya kini ke jingte house nam 8,000 arpuar namar badairu usnam baka jilla Meghalaya kandap sanpos nam kanthi ke jingyo ila ka jong ka jilla Bapura Bidan ke jingkermen bahpo asem sting nilai snem ninyo ya ka building ke batmai nak mentah ka assembly giliakren rubat pi kontraktor ki gilakren nak basai kedar bala dan ngimdon jingwit kalian kepisah tang po asem sting ke building lalong ready but ka progress ko long very fast kumula mentah te ka syong hatendar balu jungki mo ke actual special initiative hadin kan balong ausem arpuar yang celebrate ikjindap sampusem yang ka state dan ni kwa ba shawn po ni kapor ide banla ban pulong ka assembly haka building la ka jong hi coming problem in shwa kolong ba kamlong consensus ka rai jungi ya ka jaka nangai pi kenau bang larai la bunsin gi jaka bangi kenriak na kuy jaka syagui jaka katu ka problem kam don shoot mentang nor balai gila de finalize bar kontraktor la sang tre ga building hang te ha New Shillong